Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan pathian ni khan Constitution Day lomna pualin Imphala India dan pui diklok edition chu ati chuak chu Constitution chu Meitei mayak script Meitei khotlang man tamber tong le English zi ani a hemi ma hian November ni som pariat khan Biren Singh chuan State Law and Legislative Department in Constitution diklok edition hi anti chuak don ti alo sui to bokani Constitution Day lomna pualin nimin khan Imphala CM Secretariat Cabinet Hall Manipuri language India Ramdan pui diklok edition chu tlang zanani program kal zela sarkar how tu tele minister MLA ten India Ramdan thumhruai chiarin Constitution Manipuri tonga Dritling tu ten ol samjo ka an hunan man thainan an troi om boka he thuluna thar hian Manipur tong ngai hlutna le ti mason mai ba ka Manipur nam choinun zel na ani boka chu mai ba ka mai tei tong mang tu te tan India Constitution athu bul te chu angia langana ol samjo ka an thria thiam thainan kong hong tu ani ti in N Biren Singh chuan asoi bokani Constitution man ani atanga kumsum sari pathum zet aliam to chungpo in athu bul tam tak chu tual chung tonga man thai alani lawa hei wang hian metam tak tan thil thar ang chau alani chu wang chuan he thu chua hi thil poimo takani abik takin meitei mayak scripa chuan apoimo le ti in Chief Minister hian asoi Chief Minister N Biren Singh chuan he edition hi state pumtan thil poimo tak ani dona Manipur chanchina thil poimo tak ani don ni inangaya N Biren Singh chuan India Ramdan pui chu Manipuri tonga ti chua ve aul sampha wangin India sarkar chunga lom thu asoi pa bokani Chief Minister chuan ti hianati kan chuang takzatane tin Manipur mi puile sarkar ai oin Prime Minister zom tak hian mi zongjong huap zo turangai tu midang te tan chuan thil te nawlu tukpo alo ni ma na ma se kan mamo le kan thil du zong te min hriat pui wangin lom thu kan sui tak mewani Manipur hi state te naw takani mi hring po an claim le chuti chung po chuan Prime Minister zom tak kai hruina zara India Ramdan pui chu mani ram tong nge main kan chua thei ni ti in CMN Biren Singh chuan asoi Manipur CM chuan BJP kei hruai Central Sarkarin state chu angai poimo hle state mi pui te poin hetiang bok hian an chan le tangai ani ati bok Prime Minister Modi ji le Union Home Minister Amit Shah ji te chuan baiselo ILP chu Manipur state ngai hlutna le ngai poimo na wangin aram mi pui te min pe voin hian India Ramdan pui the Constitution kan ti chuak meka kowel rampum huapa dan le dun nei thatna konga marwai tu India Constitution nge mai chu kan state bill tonga an omve ta mai hi aro pui tak mewani ti in N Biren Singh chuan asoi bokani chu wangin hetiang choi moina Central roi tu ten min pek hi kan thei topin kan rul le turani state mi pui te hi kangen du ani Central Sarkarin kan chunga thil hria reng tlak ati hi engtin nge kan chan le thayang ti ngai tu se ka ti ani mi pui te hena India ram thajok le inpum khatna nget jok alo omnan trangrol turin mi pui te kangen du ani ti in CMN Biren Singh chuan asoi chena sipei te chuan convoy in ka hlum nuwa chena sipei te chuan zirtop ni tangkhan Myanmar ram ria an omna lama combat training activities ral bai daran zirdon ti social media an soya hai hi an ram thren om Southeast Asia ram chunga bungra phur truck convoy te an lo ngai saka tanga ni khat nuwa ani he thil hling hi Myanmar state media ten helpol beina ni nan soya China ram Myanmar ram thren om China Yangon provincial sarkarin thu chua ran ati chua
manghai mangling le kung shui khobul hnaya drill te hian November na somni pariat thleng an nei tur thu atar langa he drill chungchang hi Myanmar hne na an hril ni in military janta thupuang tu somin tun chuan a seiti in Reuters chuan atar lang an class a zirlai somruk pathum zinga hian nitin Myanmar khosang sanga tanga India rama ronkal mi parukan oma tleirol pahnih te hian kum khat le achan ve kalta chung khan hetiang hian an lo ti to thina Myanmar si peile nam pasal thapol te in beina awanga an khwa school om chhun a chiata tang khan an lo kal le to ani Mizoram Champhai districta India le Myanmar in rina khomha saber zo khothara hian school som pakhat primary school pakwa high school pakhat le senior secondary school pakhat a oma ramrikal tlang in beina wang hian Myanmar ramribul hnai khwa school tam takta chu kharan ni a kan school a hian nitin Myanmar zirlai zali vel an lo kala kumsa ni somni pakhata sipain sarkharan paithlak ma khan kan school a hian zirlai som atanga som pangavel chau kan nei thina voina zirlai zasari pani zinga hian Myanmar atanga ramrikal tlanga class la turin zirlai zali kan nei ani ti in zo khothara St Joseph School headmaster kumsam thum pariat mi Francis Ramon omachuan asoi heta zirlai local te hi khosang sanga tanga local an ni a Myanmar ram chunga KM nga vela hla om hanlun mun atanga local te an ni hlom Myanmar sipai te nena anin beina hian nam sipai ten school mun tam tak an lua to a thlamasa tang khan sipai janta le nam sipai pol People Democratic Force le Chin National Army te in kara in beina chu azwal zela tun thlatir lam khan nam pasal thapol te hian khomami khobula sipai mun pui Myanmar ram ria om te chu an thunun to bokani Ramon omana soidan chuan skula hian refugee ke matangin zirlai then khat an om boka ma se tuition fee an pek thelo wangin han zir thun zom thai an om lo thu asoyani lalbek digite hi tio chaunga basic education high school an kala khokhata omma se Myanmar school an zirlai chuan in biak le income an pani ta na har sa thin le a shipui len atang khan school hi mumal takin akal talo hle a kumsa ni somni pakhata in beina aran chhuwa khan kan class te chu ti to pani a ti chuan ni kum khan hun engmon chen chung chu kan school chu kharani ta ani an hon le don lo po kan hrelawa kan nu le pa ta chuan heta zo khothara hian min tiran tum ta ani ti in lalbik diki chuan sei lalbek diki pa hi thingrem siam tu ni a ngulian sanga pa chuan traka khal thina ni ngulian sanga chuan Myanmar a tual chung in dona a chhuan nuwa a thian tam jok chuan school an chol san thu a soya India rama school sang te hi kan ngai na hle a facilities thazok le zirtir tu tam jok an nei boka India rama hian thian thar tam tak ka nei to ani ma se kan kholama kan lo seilen pui ka thian te kha kangai em ani mitam tak chu People Democratic Force PDF kadreta an lu to a midang te pon nupui nei to in laman ombok ani ti na soibok